Kereta ni top speed boleh sampai 216. Tapi itu tak penting. Yang penting kereta ni Rotex setahun RM70 saja. Ini adalah Volkswagen Golf 1.4 TSI Turbo tahun 2016. Enjin 1.4 liter tapi horsepower boleh sampai 150. Sport ring warna hitam, nampak garang, 18 inci siap dengan tayar baru. Model ni sudah new facelift. Boleh nampak belakang lampu LED. Oh, lawa gila. Lagi, kereta ni warna ban yang special. Ini ialah Nado Grey. Nampak banyak sporty oh. Dalam original seat fabric saja ah. Ini tak ada leather seat. Ada aircon blower. Depan pun sama, semua original saja. Okey, dashboard banyak cantik. Tak ada celah. Steering wheel. Okey kawan-kawan, kereta ni boleh buat muka kosong. 1 bulan bayar 1,200 lebih saja. Kalau you minat kereta ni, cepat-cepat hubungi salesman. Lagi, jangan lupa tekan follow button, supportkan Vika. Thank you.